Thank you, Master Geoffrey Lingana. Kandi nsabwa tweyongere twinde inakwamba nisabu tulilai tayari wese kagendu benu aburuhuno benu manya wese yona ikilahanisho kandi ninakusima abandi media houses NBS imbalemu kandi nabandi twenda kubasima mnonga tayari wese kagendu tubasima chume ali ahukadira ishara wechi kandi kacheza amani na kuachira Reverend Father Dr. Karimere kandi Vice Chancellor wa University of St. Joseph's Oxford Father sauma tuachira abantu barambura kandi IT muri mwendere kanisandata y'umugambi witu kandi umwani karamsi vision bearer kandi ichuwa kama chimufu kandi mzee umwani karamsi muzina kandi karamsi denesi kandi n'abaki zakanije umubiri mukuru Lieutenant General James Mujira abagizi bitu makuru n'abantu mwena n'abatara mwena imbakira kandi imbashimirwa na wabizina ya founders abo kuba n'abagizi banje Dawudi Kamuro abantu ndabona mara hari wogo mukuru zumshida n'abatara nawe taramu tashitama twaganira ekigezi then mwana koraje kwa nagamba koraje wasage na nishabago iendelee kache tutero na ruksi matusime kasini ya koraja abo ndi twale sina koraje kogambi kandi koraja isteka tikochikati kwa chishyo wenu singa semo nyenda kamba kache atara kamtosha ukutana mapena tumanya tuyama ni angore umuswahili mabeta utamaduni no kuganira maiza emero moyona mkashtama mkaganira kocha experts haza mtigani foundation yagomba kuru ezombato chikuma ukupa yo fitting records kwa bantu baka mbenecho kama chitero biro by'abanyuma cyagerera cyashike cyagamo abapakisa kusoma azo abatashomere ubundo abatana abenenje n'urubanga rwahanze mbere hati ikiteka tekecho ngoje kuragayo mbona bashomera muri menda utara baba katarabere ubundo bagwa benenje ndi yatari yomba bamanyo kushoma ko kandi utara makwa temo twena simanya muharho ebyabiro akamukumirana abagora mu respect uta neza cy'isaba abo discipline omba tubona na kunonga na urano bayipaze ndende tukokana bakuru nabo benenje umunde ya system tubachikora bya bakuru kandi angalia tinde bice nichamya kubarataho mwenu isaba kuterereye kugara bice tukatebeka ekindi kikuru ekiri mu kitaramo kisereza debate okusoma kalenda debate kwa leta ukhandana n'umunyambore mbwenu mu kitaramo kwaye batarama bagaba kahakana bagaba ije bahakana no kusira baba yaga hiyo mukasheshe bagira ngo guruso ya yaturika na ngomundi bakushekera abo guruso bagaba ya mugaba batabakarisa mutunu bagaba mutina batwayo musiri bahakana bamushekera twaya babiri wakane bagira ngo kaya tune ona kakaya kaka korete neti so educate concept ya respect umtahakanisa mkuru direct haka haho abayimaza umushaje na bagaba hakana na ngumu n'ufukana wafukana kugira culture z'uzari different kongera byona kubiya temo ni social media zikureba abantu bajumirana bagahurana kandi bakereba ibyo gukora ibishye atuvuga ka concept kache
akaru ubundi akayitanso neza hamwe no kwajana umugeni mukuru tuzitanze taramo cyasiyanga kendo nesheka ingeshatu aza cyamumanike yongera mu gihe ko tutwavuga kandi tugatanga bati harimo abantu benshi batiyambere bakaba bari yamusinge kwa ngire okuyamba ikintu cyo bakorera mu kiruhuko ahubwo abagabo biriho yo gusisikara abantu bakaba batashaka gukora bari mpaka kandi umuntu bari solution mwe kuzima abantu bakabahita muri yomwe no kwijamo kandi cyukuru kandi karere cyabo abantu batandika kwe twine na mingi twose ukavali addition mingi ya vali addition ekayamba abantu ku musaramo uyomo ndani na mumezo muzindare zikiti angaba ku musaramo abantu bakwasa abenyo nitsa ganiro musaramo n'ibindi kandi babukure n'ibyo babindi bibatimanya mu gihe cy'abandi umuyabo bake umugeni mukuru ni ndapfa usima General Fred Mugisha niko mutuze wo muntu amaze gushyira ninga kushika kandi akatiyama munondo kuraga mu Rwanda nebe isara muri kubaho Fred uzazo kusima direct funga uzuru mu muhango isara muri kubaho abagenzi babo ndakisima bodi tikara kusima mwari omwe inza kutura oka bodi ukwikiza koka bashingaho bakora baryaha kuzaha bodi yizi nyona ndabudi na akorati nacyo cyefisi insa ndi kuri ngeno mu basimo mbesho gawe batiyanga no guidance ebintu utabonsete utakunywa utakukurya ubundi bwakwenda anyama benki n'amantu y'abashinjaho tikuzapendera nyeza ngapendera isinde tayari wese kureba hakateye free ikitambo ikirera usitayisende yona ikirero mugaro kandi ikaganiza no gutereza radio batangigambara hanga radio kikaba kigambaraho kugira ngo kijangare sino nyagasi igombo gutereza umwanya mwasha ubwo mwanya hati ustabra ustabra kagenda however in kurikine challenge ya transport tukagize motoka mobilization ikube kine challenge ya motoka ikiteganisa tukagitondire kandi tushaba haba kuyango bona tutunge yongere ahiri tutunge ubundi ikintu kikaguza n'ibintu byinshi bisine icyo mwashyira mu ngaro numjega muza kutunga nidagara kusima abantu bakuru abategezende tinza kama bengi mungano abategezende niho nanaga mbere Fred Mugisha nanaga mbere tayari Kongo Miserikere Kayonga mtimama akateza milioni 5 mutero mungano wana watano tendere mungano kano katabaza wakateza milioni 5 kandi Deputy Speaker nataka ibintu bingi no kutiyamo muri gobona nawe mutero mungano umuringo koko no kongera n'ikundire timu za kucheka wakwasa kuweza kwanga na kutia mabona atiyane ikiguze kabe shaba mukintu kitako mahonga kabe twenda bize district cyene kandi abantu bakitoye kuka kagari n'angasiya aba kunyete problem ikibazo murongo cyane tugambana na centralization kushana machine zituru kumanya moto kuka kabashanyaraza kushaba ngenda machine zakwizwa muri ibintu kongito machine mu ndabura moto ka milioni 10 ninga milioni 5 ari mu burako bakapasa kora yoga ndakunda kapasa kureta sente kugira ngo nabamu sente ukatubije kumanya so umuyejo ishabamu tongere tumanisa abantu ba production isaramo sikumanya so kubantu abamo isaramo sikambo ko ngako kuri isaramo muri bateka tekeri ndyaga isaramo no kwerundana tukaganira tukayihayo ebituruki abakomite development nebyo bye bwa mutiyani zo bari bashomesa MC na henderao nimbendeza kutarama burungi kandi no kutaba burungi uburikije sara weba no ebane ines karamusi kandi ahabwa
kuganiro kwenda kubakira abarundi besha kandi twenda kubasima mnonga kutosha abantu abaruga mu Rwejero Agro-Tourism Center twinaha mu cyicamani Abarejero Agro-Tourism Center y'umwana kandi Ramati abarwa bw'ishomero abantu b'ishomero n'umwendere bashi ya Ine abana bakubaga Metropolitan University ya Bumire kukaida bana kushomera ya ukuro ya kwabana chukuru mnoga youth information cage kumanezo binyendo mwendera ba Metropolitan International University okay ale abo bachimbe bali mnoga tineho abantu University ya Bishop Stuart kwa hapo mwezi mweje kwa Bishop Stuart University okay watumisha na kwa huko ile kali ba university. Okay, kind University of St. Joseph's. Okay, but University of St. Joseph's. We were noga kanto akusho kandi yachire omugandi umwami Nelson Tugume mwachize ngabuzamani. My good friend, I will one way a connected in Kumanya, Kumsteramo, no connected Nabatera protocols up, organizers, body, Masivaja Matu, come in a presentation. Amujungu kokani kugeza aho kutse ko munyangore mbere mwaye binabura takaja muziki muri nyangore kokani zo musasa abazira ganje rwanyeta Nelson Tugume ngenzawe ya Bashagire Kajara Kashomera Tari School abantare inawe ya Tari School abashomere inawe ya abashomere mwabareba abishemwe kukakanya kana mishemwe mukareke mai najro shakobani abisala kujeta kija msharingani kandi yenda mwanwenda ku mucheze shamira rozari tubatera umugaramu our economy today is $1 trillion. You can GDP atano namely billion is $1. Kenya nemerudisha tu abachi emyaka 30 enyuma Kenya nakosa ihangere tuli it's chamani etukuisha kuyamba generations ezemyaka shapeti kuzakutirasi ekituzabule okarushinga ukuru mwineche kezo bitu wete rumu history at this time mkatandika
business yo kayo sabine ya kamwe kandi business ya yo kubanza kuguza amizago asifitwe ngatari yakyo kushwa akariyo kamwe mami yaheza gukora akaduka washamiye tuheze kubona amashanyarazi 1993 nibwo twabona amashanyarazi kamizi ngaguze abantu abakora abahobuna n'ababasi ngumeni nyamuki akasente ejo niyo business yanje yabire eriyo kubanza nkanta kose sente nyingi munonga kandi nkosa esente zukurugara shiringi 2 kwika shiringi 10 konko shanga nazi multiplyinga nabona shiringi 12 nko mwana muto. It was very exciting ninga kikaba nikinteka mwamani aho kuba nkanyenda mpsye orunako rundi business yanje ndijo nangoma mije yanyamba nkankora umuduka ye akanshashura 12 kunabe nkora konka naenda kubagambira kunagiye kweza P7 nkanaguzire 30% ninge bicweka 30 umuduka ye ndiyo mu form 1 akazagura akamotoka tukanshubura umwani na nebindi mukumanya abandi nkabefuza ikiriyo mwana muto mami yandeberera konka kazagura akamotoka ka dudu ninjuka nkamuteraho miliyoni 2 necweka nanye aho nkabanyine hoki share akamotoka ka dudu nango twakakozesa ndi intare skura abantu bamanya nkabani ni owning akashoro omweni njuka nkandi taxi conductor ho tuine minibus so mwenu kozire business nyingi zemiringo mingi zitara hamwe na hariya konka enda kubagambira abwaci business entrepreneurship ninge byamakorero ni step after step ejo doctorate imwarebaho tindashomero bwa doctor obukuzomu class ijo kunabire ndiaho banyeta London bajara ngo bampa doctorate ya entrepreneurship na nyenda kusimogo mchara my mother owampiro mu kishogwe akanchiriza nkega okushubura umuduka ye mwene mwana muyichiriza mugarike mu nkwasi tuterera abachara abaryo mu rage. That is a brief history eyanyowe. Ejo background inagamba niyo yandetaha ninga niyo yanyegise okushubura kandi okumwanyeterera izoba okugamba aha makorero omukushubura kwanje nhonyegire bintu nkatandika kwika ariye byamakorero ebitukuzagamba eri izoba nani ngamba history yanje nche omukushubura no kureba nyine myaka bernena ninye nabire ndi the young achievers of East Africa omukushubura ejo na wadi nyine myaka bernena ya herizibwe President Kagame na President Museveni tukwenda kuboreka kubesi imerazana konka no kuboreka history eyindi kire eyinahika kandi hindi yoniza okwatanisa kwanje kutayire kugira ngo ekinaze kwata ho cyona ninge kinaze gukora ningo kushubura ninga makorero kunaze gukora gashemerire ku transforminga abantu bakabaje niyo akakwate akunyine omukushubura abo kuba nibyo bintemwe mama wanje yanyegise mama wanje akari very tough woman nijuka katanchiriza kugenda nenkito ayishomero akagira to ino kushana n'abandi bantu abana bandi katachimanya bwaki tukatwine nkito konkaru kugira ati otagenda otireki enkito ayishomero no kushana n'abandi and later on nija nachetegereza bwaki akaba namanyisejo
nkozire omukushubura no byamakorero ebintu bingi tinkuza kubagambira sente zinkoziremu konka yenda kubagambira we sente ezindu zingiremu ninga ezi okuruzinga niki okuferwa business zone zinkozire ninjira kunabe nimanye sente nche zinferirwe nshemeye kuba mferirwe nka miliyoni 12 za dola mbwene ezo nizo nka billion kama 80 ezinferirwe muki omukushubura no mbyamakorero tinkuza kubagambira sente zinkozire konka experience ejo ningo strugglinga no kore kineki esente ze zinferirwemu hine ebingi zireki ebinyegere ninga junior class ninga fees eyi nshanjiromu nyine kitongorero bakyeta Inspire Africa, and as you hear ninga ko kumukura Inspire Africa is to inspire us. One, inspire the young people kuzomu makorero kose mukono nko kumwahurira tukugira ngo ndiyo muntu oine background y'amani ninge y'abagiga konke kugira ngo wabasa kosa amano kakosa mutwe no basa kutambira ihanga ryanyu. Ayenda kuboreka ebintu emwe bitukozire abantu ba presidents nkamunana mwenda tukugezaho kulonkinga ekintu kikuza kuyamba Africa, ekikuza kuyamba Uganda, ekiba kweta Africa Coffee Festival, kandi ekikuza kubaho okwikumoku omuri ntungamo Africa Coffee Park. Eina nyenda kusharinga nimwe nyenda kwirukanga abo bwire butarumwe nimanya tutwine bwire nze a particular slide ninga numbers erni hangari tukumare myaka 50 na nyenda mwamutakufayo ekintu ekumuche a minute, or let me borrow your amatuganyu ntiza amatuganyu erni hangari tukumare myaka 50 kurugankaga netano ejo data yinyine no kwika 2015 konkate kahindukire munonga mwenu eyimukureba kariya kaza yigura ka blue ejo urbanization ninga abantu okuba kweyongera kuba binjo mu matown. Eche akakanda ka green akagira kati ni imports ninga bintu ebitugura omahanga agandi nkebijware ebi tinkumanya itotwena baryaha emyende je itujwire tinkumanya batwena tujukorra ejikapeti obantu tujukorra imports chimanyisangu numuzirebo kuziyonize yongera imports ni chimanyisa cyo muri nyankori ngo nesente ningo mukushubura esente zo kurugamu okashohoza. Exports nesente ezo kuba noreto muri ki omuyihanga ombugufu twine deficit omuri nyankore amabaja gakwika almost to or close to $3 billion omwaka. $3 billion is on trillion nka amabanja mbwenu ebintu ebitugura nebi export versus import deficit ningi banje tukwa tukizireki twine population. Our women abachara bitu are doing very well at 3.3%. Omwaka mbuza chabashisha bo
bot barfata ironka bachara. I think it's both way. Konka ezo zona mwazireba graph sokuz kuzayiguru. Arho graph eji erukutukuranikira kujoreka abantu kimwe ngo tugizeho tumanye ahabwaci. Graph eji kutukura neiba kweta agricultural productivity. Kandi y'abantu twene tukizereki abariyo mate omucharo gwe yayanyanjo ariyo muhoko abariyo mwani kitwe abariyo mu ntangahuzi abariyo mbihingwa byona no kuriza. Agricultural productivity yihanga etaha stagnant kurga tufuna independence kwika 2010 zingayi ni 5 ahabwaci noza kureba graph ejungu Uganda indicators on performance 1 nka fertilizer ninga kuteka mu ebintu ebyo ku fertilizing noreba ngo Uganda bijumu Uganda nito tukwererukayo bari abandi ba Germany nka hi Zambia nora ngurizo tukugera ki tractors Uganda oreba ngo Uganda nito tukukiza yokoza ki twine over 3,000 tractors konka abantu abine motoka na government ine 1.5 million vehicles konka twine tractors takwike kumishatu kandi eze kumishatu haruna nezachi town council tukugira ngo uzane zukugira ki nezuku oreba nka coffee ejo red ninga blue ejo no coffee yitu ya Uganda eje ya red aruhi angana barieta Vietnam kijaha 1986 President Museveni yeza kurugomchaka ya yega Uganda byabene kora konkatu mujireba coffee yayo eriyomu 32 million bags Uganda tushigo mu mukaga mushanju ezine numbers ezira actual ezinta kwenda tugume no mabantu abakweshweka obwagizireki tinkwenda tweshweke bwagizireki tumanya mazima tumanye kutwagagireki ansa neha tutahire tuyino buzubu omwagamba werizo amakorero value addition industrialization abantu bakatwitakare ngo muri umweji ntuhingo mwana konka twaza kumanya omwana gutukunyoma eshemeye kubera Nescafe eshemeye kubera iki kandi tuhinga ki echa kabiri murahurire imwe abashomereho on primary 3 murahurireho ngo mwani ngo tugweta ki coffee is a what ntambwira amahanga hati inshanjo na 71 countries around the world kuko zo mahanga gandi tino muntu orukungambira ngo mwani is a cash crop konko bitabo byitu omwani is a what omuchijo nkambuga na Bologna oko muhitaro mu Europe namugira ntomwani gwawe nuguruga nkahi yaja tunuguruga Bologna ni hango kwe eriyo mu Italy oko mu Europe eritine na kiti cyachi konko mwana na manyanguwe omwani necho kunywa konkito aba Africa ntumango mwani niki nienda mbone difference omwani ombitabo byanyu numbana muhura kutukubantu reportinga ngu tushohwize eiba kweta FAQ abariyo mwana murawe cyo kweta FAQ murachurireho ko kuhinga omwani otwaro bwire ofakubi oyanka osa okora buricum rero cheza
bakugira ngo mwana gwo bagweta FHU ejo niyo bakweta ngo na average fair quality ona shi we muntu we iyo kafota otahano hinga okahezo kavone bintebe fair average quality mbwene kitera mwechi necho kutuyamba tukeza omwana Africa nebona 2.6 billion ahabina zingahi nkaga Uganda tubona nezitachire 1 what billion ninga tubona ka 1 billion niho zigire mu kugira ngo Brazil kizereki etirwe mu rubari ahabwaje tutahire tutwara umwana gwitu raw material form eje tukweta cash crop tutwara umwana gwitu ngaba Africa iron ore tin amate raw form which erizoba mwagira nkamwije mugambe aha makorero aha industrialization kugira ngo African people abambara abanyankore abanya-Uganda twena tumanyo kutwaye faho tukagira amagezi tukiha ekintu ekikukira ekitubere tubona ombintu bitukugira ki ebitukuhinga ninge bitukurebera niyo value addition ninga industrialization eyimwandetera kubagambiraho erizoba ekintu kimanyisa ki nyenda kubatwara mu very simple presentation efforts ninga man aguturiyo tugezaho kuteka omwani ngo at least Uganda erga 1 billion to 5 billion nuko ka presentation kache kunkwenda kubarabyamu so that manye one echechi tuyon tukora Africa Coffee Park eri ntungamo washamire nebituyon tugezo gukora kandi nebishemerire kuba nibukorwa kandi nimwe abaryaha bahinje bo mwana nabataka guhingira mugende muhingire cyumwe mwana abo kuba hato ubuntu bwire bwanyu ubwo gukora esente omwana abo kwa nimbasa kuba ka mathkachi kache mno wabo ine AKM oine mwebite 500 buri kitoka kirebereraje okachamiz handika okakwata ebitu 500 ukiya mukiri 5 kilo no bakwa mu mutwaro za clean zaba zinge mtware binechweka emtware binechweka bine karucheta wateka mwebitu 500 eke mwe shinji zinga hizo nishiri zinga 1 milioni 10 binechweka wende mikumi binechweka wabo ine ekikumi ezo milioni 500 uzina kaunti na bashabazi transfer board iza kusubiza ejesha ntaka chire amakorero na nenda kumureka quickly and see ahead your life quickly yero kuno gamba mchezo wache ekumi mrabana zingai ekumi mrabana ni yake shukirizo numbers 1 this is a very high top research by a very tough organization on how the world is going to be. Nige suku ya vile jati neema. So you know ganga mchezo kuyaba oteku biblia abunamnana. Eku biblia abunamnana total global population is about
8.3 billion. Islam will be the one largest religion with 2.2 billion followers. Technology will be controlled by thoughts. Ningebya teknolojia nibyo byabe nibitukontroli. Ngahati okunkora TikTok nomureba access zona abantu nobo kwano gambana bari amasuku gabo nicemalisa ku technology ende tuziraki ningeba kwenda AI or artificial intelligence. 50% of today's job will be replaced by artificial intelligence. Ningambira abantu in a company kuwa in a company umejua kuresha yazi robots zile abaraga bishira Africa Coffee Park nikuza kushaka tukosa robots so robots zile zilizoka mu Japan mu restaurant akaru umuntu chef the rest zikazi robots so ebitwe baranobye takasi mumayo by'iraki mwero wabaye kampana kure moshya abo kumato kwisha kwa bitangwa mu kampana ya hile ekikuza kuba ekikontrolinga kampana ya ebitwe tubakugamba kugira ngo ko yuragambe bye ko kandi zakushaka byatwa nzakashaka byataki nyo kama gambira ka tukamwe nishuka kubura nabakambira bamwanja kandi nuka abashakira wa stage abantu bagaba handika bapapa bateka musente bazirenda era abantu bombyaro bija kuzakira okamwe nebyo byo hatu n'ujuro ndetse sikema sente zijirati so ibyo byetetereze mu manyakwesi eyo nejirati negenda kandi takatujirati nije kandi cyo tumanisa research ne tujiramu million 12 million kilometers ntabasa kuba mu risk yo kugira accident mwa baje America numureba vamo na ndabandi na Tesla already were baterati no batesting game to kiza so when our insurance they need to think that will be my daughter who is now 12 years will not need a driving license. That's what they tell. I will go and ask what was simple to go one day. Instead of very later, they tell you money. The entire component of the internet will be able to be stored on DNA. Ati chokshana no sasa fingerprint wazo bana orebe evitora matarakisha oreba sumu orebe evite byora batuko bija abanyarwanda abakore abaporo mumanye umwana mutamanye ko kamaraza mukagiraki kapaga ebinebitu ebiyo bija kandi mwino kubyetekateka mukamanya ukubyahindura ebintu byinshi cyangwa zononga the most valuable and form of a resource would be water ekyerane tukizayo okulwanirwa nabizi so tikumanya ni mayi Uganda tuyina bizi bingi za Lake Victoria za Nile you know itwe tikumanya tweteekatekereza ekyo nekintu ky'amaani. This is a good one. Kaka ni road population we live in city chukuma kisangweni twe abantu kuzomani akomani mwiwebwa city sheme kubaka tani katrasi ni Kenya. 1 out of 3 people will live beyond 100 years of age. I don't know how true this is. I still also conquer a chairman. Remember, depression will be second highest cause of disease burden in middle income after obesity or depression process. When abantu kwetama bakatandika abantu kwetama will be that. But Chinese will be the most spoken language after Spanish. Mama chuma jeleju.
Chinese economy will have been 14 years bigger. In just Chinese economy is much bigger than even the American economy. By GDP, superpower. Closely by India. There will be 2 billion people of middle class. Ninga watu wenu abinaka sente abaraka samsam. So think kumanya you when you want support you want 2 billion. Now quickly yena kwada bara Africa Coffee Park ababona mwe mwabulire yikwenda bajure omusera mwe cyo mujimanye umuchache abachini bashaka umuchache abokuba as an initiative this way as to way of Africa to transform Africa. Ninga initiative this way mwishoka nguzime zosa basa kuyamba Africa generations to come to be better. Nitarapu za China mnonga Singapore, Malaysia. You know what Nelson akishia tutaye ya Nelson ito Malaysia na China tukawa tutiseniaka makumi ya shikili konkaya chungada no yanda kuicha ahaga imazeti eibalizo kumtambura in all states of China every kilometer every zile and we call it Ahoti economy is growing data niga legend data tutachiro byo kinga ngepo atugaba emwa byo kulisa no mwana mwa kutakubona muri senta kwishonga ochagaho otanduka okuprocessing yende chucheteleze nabaka reke kosomani kako se strategy kokinga kuto okuzabere ningo guza akinga chi awso guza aha bere noya baka sente kachi noya mchi o speedinga okore normo oya mnaka sente kachi kile ko bera ko kakabili oyo ina matezo ile uchi I just setting up a Gucci shop. A certificate and Jukuza Dominga. So Yinamu Mumanye Amahangoga Kura na Africa okucheme ile kubantu jirati hatoba nibo mokso babia mukashro ndabona babia mumwana gwa Uganda n'Uburundi tino mu Europe tino mu America tino mu Asia ounda tino mu Africa jirati omwana gwa Uganda na gwa Starbucks na gwa La Fasa na gwa twineyo ekike kito tureta ekibakweta inspire Africa, we must know that we must develop our brands. Ninga brands zetu ezukugenda competing neze thing kuyamchi akasema. So first step tije kandi jabantuwe okuhinga twinjire twariza batwiba mwikirize kuba abene baza kutwikiriza bakumza muri batwiba yo tibine Njiro variation. No capacity. Imokwana mwenda kumoko bakubiba, I am not with you. Omutara mundu nobo kugambira Africa gutwino kutandika alinga valley tukazonga industrialization tukaza on the next step. Ndugu marizi friend ekiniyo Africa Coffee Park kureba yenda kusora katika kisha ilita ujetete ebi niyo variation eitwile tungabo eyibukwisha kubana bareba binchi abakubaza kubana wenda kwisha kuturebe. We have so far invested $142 million. We need
another $320 million to make Africa great and ensure that things happen. Na kama mtafanya mzangu mcheza sivyo President Museveni abukuwa eject yote kwa na wewe aiona support someone is a good leader ya ndio kwa the right. You know Africa is sukuma nyo simba abantu b'abakiroto ndio twasibe babate. So if you don't push upon us spread by youth, these are different technologies, high level technologies. If you upon whatever, tungamo abakuja kwa bataya freeze dry, tumubija kwa this cafe, mumusiriza mu biro cye, muzakubaha Inspire Africa Coffee ngeti kwenda haraka. Ibyo niyo tungamo ibyo tukora, nuko ibyo kwisha kwaresha kubyo mureba Ngoma kwitu okukuja kwa mremo mutare very soon nangwa narebana coffee shop kwitu ero coffee marathon man genda please yochkombo choma ila piki na homa izo products one of our products of instant coffee emwele za kwa haraka so watu washabamu mwa chakire okoko mutare muhagire ikintu cyane manyaku abana banyu aba farmers banyu Luwe bakora emano no kunywa gwakora ubwomani ngwija kureba abacyara tubaretire coffee cosmetics kandi cosmetics neza mani they cut your age by half abacyara that's nice so in your profile product hitu na inakuweka instant global consumption of coffee Numujireba top 5 so Muzireba Kokana nakuweka on top 10 exporting countries Uganda tutumu ombatu kandi twenda kwekirashwa twakosa Africa itwaza already started yaho ikureba we kokora abagambira president yize yatayiye kweyo tukora kandi na supporting amunonga mukyo tukora products zo lazimolekere mujya kubanuza amunonga apa tsesepa amunebi sakwa tukoraho the conference case kugira ngo tugere kwegeza abatoma into convention center kuba holding international conferences abukuba twenda abantu tubamarisomo cy'amaseke tunaongea shari twachifa abantu bitu sports tunaho coffee academy kuba university yo kwegeza ya coffee complex abo bitu biki tunaho business center erukwisha kuberwaho tunaho na master seat IT park it's this is going to be the Davos of Africa where the financial intelligence and AI will be hosted aho agongo tungamo na ila kurikire kubaganda ebitwire labana twire ko marathon
Azam TV banna mu byokunyumirwa okulaba TV bongedde ebirungo mu mpeereza yaabwe nate. Funa kiti ya Azam TV ku $8 gyokka. Kituufu ddala $8. Oba funa dikoda ya Azam TV ku $4 gyokka. Ke kaseera okwemala eggoga ne La Liga, Italian Serie A, German Bundesliga, Ligi ya Saudi Arabia ne Carabao Cup ku Azam Plus ne Play Package mu HD. Nyumirwa ebinna Uganda ku Chamuka TV ku Azam Pure ku $13 zokka buli mwezi. Nyumirwa ebyemizannyo ebya buli kika ne Azam TV. Ekyasinze okuba ebbeeyi layisi wano. Gende wa agenti waffe yenna oba okube ku ssimu nooti 3.2 3.8 9 omanye ebisingawo. Azam TV, entertainment for everybody. Okero. Kajambo. Ajamuloga wana abawa nyumba. Apakako noga bazeyo. Imugida kuligidamu. Neda sewe. Tuli mu kugenda ku polling station kukebera nkalala z'abalonzi. Njagala kakasiza ddala nti erinnya lyange mweriri mu register. Nja kusobola okulonda. Ate no Sophie wano naye agenda kakasiza ddala nti erinnya lye mweriri mu register. Kaka fenna tugenda kukebera tulabe nga tusobola okulonda. Mama. Balabo. Ate bano abalizi baffe bituyi. Bano no tebakyali balenzi. Kati basajja okulonda okwaggwa bali bakyali bato. Naye ku mulundi guno nabo bagenda kulonda. Era gye tuli tugenda tukebera amanya gaffe. Ontakaze ekintu kino nange kanzira waka nkine mukyala wange tukebere enkala z'okulonda. Enkalala z'abalonzi zitimbiddwa wonna awalonderwa mu ggwanga era nga zijja kubaayo okutuukira ddala nga 15 omwezi ogwokutaano 2025. Tosubwa omukisa guno ogenda okukakasa nti woolondera we watuufu n'ebikwatako byebyo ebiwandiikiddwa. Tutegeeza abo abaafa basobole okuggibwa mu nkalala z'abalonzi kw'ossa n'abo abalabikira ku lukalala okusukka omulundi ogumu nabo basobole okutereezebwa. Buli kalulu ka muwendo. Obubaka buno bukutuusibwako ekitongole kya Electoral Commission of Uganda. Dr. Duncan Zimugumya, Commissioner of Physical Education and Sports, Abwembabazi, kandi nimpwera omuleberezi omu West Africa Diocese, kati Assistant Partners Coordinator, Enyweito omukulu, ninshuganisa omuleberezi bwitu na n'entunguuka batakutusapotinga omuntunguuka, kandi ngaruka mumuhereza omu St. Stephen's Kitara Church of Uganda, eriyo mu Diocese ya Kampala, kandi ngaruka mba Director w'aba Grace International Ministries, omwami bingana yatereche ekitongolo kya tumwesije kandi nange ndinga tumwesije nawe ekyo kwenda kuwera abantu mwesije abandi katandika ekitongole ky'aba Grace International Ministries ekyukwera amafuzi abaana batakweyamba kandi Uganda ekyo tukolire ebintu bikulu jwali ya graduation mu university nareba abaana bizire bali obuntu buto bali kujja kunefuzi barukujwara za degrees za engineering barukukora ebintu by'amaani bamwe n'abeeki abamwanya babaturabira omu mikono kama weta simu ndiyo omushaija oshwirire n'omukazi nshwire omukazi tinshwire omushaija bari mu murimo gw'okushwera abashaija mwetiise mukama bagyererwa bazitikyahanga kandi ihanga ryituruka kyanga Reverend Aaron Mugumya kandi ogwo niwe mukazi wanje twine n'abana njya kushomesa obutendeki kandi shomesa okubara na physics ebi nashomiire Kyambogo University na Makerere University kandi PhD ngakikorera Mbarara University of Science and Technology
kandi niyo muhereza gashomera mukono university niyo nehire ibyo muhereza hamwe na University of Manchester nayo kushoma ibyo kubureki hamwe na nemba bazarango kusitukirire kebyatumwesi. Haleluya. Hati nagamba haleluya mutagerere kiniga aha kuba buri muntu ekimukurize icyakumana yibisa erizo banasheberwa mnoba babantu bekiteramo okumva mukisha gambani aha kubekiteramo nikirango kintu kikuru ninkunda ururimi rwanje nyankore ninkunda kuganira arwe bintu birungi nangwende bitwaferirwe akaro umushinja kabaterekesho ngoroti kumayana kumanya kabagira ubwakarira kareba tatekuricho bakaba bakwatansa banya hamwe kandi bakundana achiba harume mpaka kechi berundana emusi bakosa hasamashibirwa kumayana mchishuka lelo wundi nkaturaona maweto ibaka isamarwa acheza pisamarwa sika wenjoga yabo kunywa abataka kwiza kunywaho batakurira batwamba bundi arabamo mushisha wendi inji atereni irombo yokazi ahari bane bikoma yoga icyo tumaze uwo abananyo acurura n'umukazo wana atangura baceza batangura uramurebye cyo kumanyisa ngukishana n'ecyo ko munte cyarire na eshongori cyo mukazi babiri yakugira obuto gokora obuto ncyashana na kiriya irombo y'umukazi ahari bane bikorwa n'ibyo umukazo wabo araceka amanyangwe bikorwa bye izana basa kumuteze mbuka ninga lumbinyo ninga lumshwele seje agumuka ahako kwetera wena bitera mukeba watu bahawe tokujira mwaho kutebera munga lumshwele Ati iwe kandi wenda kuchumba nyamnechi chukuru nyoweni we hangata kathanjire akabanza yakahita akabakana mamuri yarahotorano omuriwe taro kumafuturo mizi taro kumafuturo mwanya twene nyoweni we turayitaka na twafa tuzimbo mwitaka tahora zimbo mwanya mwe abakwe haritaka mukashebahara mwetembo kwetisi akubita nche brand ya baba. It is a fundamental resource. Hinde amwenda abatuteka tukumetureli itaka nechi chukuru mnonga ota teka mnonga ogwaleza kwangita aro echukulisa rutende kuya echimombasi omukazi yaba inene na aftanita ahowoyo achirosinja kwesheje achikomunda itakumwana ruhereza nutrients nezindi elements ezurumu oshanga umwana wachi kandi tokarahanga ruhanga karutera wayagira tumutu toitaka nicho nawe washo mabibuli doja kushanga ruhanga yako zitaka yahanga umuntu kuyahangira umuntu taramorize mu office kuba commissioner taramorize mu kanisa kugure
benshi taraborize barakunda barwa tara yakutwara ya mutomu chobanja ya muhita aro ya muhachi ahakwaranga kamanya ngwita kanachi chonguzu bintu muno watkolesa nchukanyona toja industry wabotinita okumushija yayoleka hemyona sewo okawa rani itaka na itaka nongiga nechishukuru muno itaka wakolesa je nireretera watunga ebintu byinshi omunso kandi bibonire kandi wawakolesa jitaka your development will be sustainable. Anishe ninjenda shasha ninjira kuzahera nibwentele oreba bishika maganasha bariyo batiro mushoromo n'abakristayo n'abakristo n'abasiramu bajwiye nk'abasiramu ngunu bazakurondekuru tukabatura turaba umurwera turaba tugenda Kampala abanyagore bakasabugana nebye barabo umwana ngiye kuriya ya leta mashini ya somewhere yihaye musheni yakufunza ndeya cyangwa ngwashumwiraho nibyo muzeya yagamba kugira ngo akajumbura Victoria cyo twatara okajumbura takwe bakemukina bane banana bakizi no bagatecha ngo wajumbure Victoria rero tuzawishomera tuzakushoma wajumbire Victoria ngo mushumba kana kuriya yashumbure nyanja yakwaye mwena abana bagiye barushana bacayi nindewa bari motoka bimuja junju recently into twakundo kunabela twayangita Uganda endeli tujituno twayangita abana baruka kuri batu hato tuyayi n'abagabanya n'abantu witaka yite cyuru ngo babone amakuru mingi ibyo tugenda kuba bahuru neci kusuka ukinga wao okaza kuba masura okamuhu banga kwa yoni yefuze tumwebaze wana boga obunabire akakuzire kasha nakorese mkono nashachaba kuna kuzura kasete kache kudaro emitwaro 50 nagura kataka kotochi najira mawe mtotaza kushumba elita karumwa kantu mawe azakataka nagura kemtwara atanujja nagura milioni elindi chenani ndakona kakita akanda akagura milioni mwe mtwaro chenani mawe kakagaka kusha nkamtwa kubomu ahabita umwana tembele na zakulia kuna saba na mama mukama kokino keko muhu wabona nja murata yukuri kobi mwawo kokatu na kweli kisa ubestera haleluya tinabana abantu beri abaryo bashaba mwana abana babishi obakulira nibija kora productive work using land without land there can't be industrialization. Adona nimureiza na mungurizi mkuru speaker metomo achidikola abusaba dikola na abusaba kazi awakazi ati Israeli ni ninji
izire bana rwinji aza kwigurira gamba marija bana beshuwa nubabure omwana wawe tazamwitaka aragenda munyoni atecho nayo nimera kuwamba mera wajera mwana wanja tazamwitaka kandi hanga yahanjire omutaka mutahita komusenene rero baje arabona nachwa watwara ushakatwara echo rero nje ndoza kuchimbura aro aterizana liganira nenye mwino mtu yisha ya wajiratimwe atimwe atitwe tubaretire kini eibata kamofatore atikoke sente zuriho nyingi n'ababuze mweto mbabuze ibamuziha no basota kunjira kugira kwikiriza fine reason kandi hana yakirongenje akagira yuko kuriye ohane manyala hagataho yatawezi yaja atumutu jendani wojota ohane nakita takane chintu chikuno muterera umungana katika itaka hokushaka itaka yinamani mingi dero Uganda nkabandi Egypt nkatambura nargayo takarewa n'umutomo takarewa kwa nkareba Misiri y'Icuwa aho kuba mutari orerita nkareba Misiri y'Inyanya compete with this conducive environment, this climate umuntu akwenda kuza takwenda gukora ruhanga kuyapangira yaja muntu nkora ki hinga nkora ki risa ruhanga kurete yamishwa akazo muntu atisama si ya homo mugamba ruhanga kanumanyaka yoka ki yari yatarachumanye owakwiro wendeno zaba ngezo ruhanga kumanyaka uchezo tikwenda kwata mmasha uchezo gamba industrialization hadi wata kwa sere mashaka tena ubihari wata kwa sere mmasha akokutwara ku industry ukiya moka za kupaki wata kwa sere mmasha ente akachwa mchweka kuhu mkomwete ku emputu za mchezo kutwara ku industry tukia weki mwana wanje weninga mbana yajatiyowe mtukuruka mwana kana ushoine sete spread ataka kunyonga kama toka jirote atinga kora industry yemu no manyambo bakete yo isisemi yaki kunenge omwana kwato huwa akamshinji kaka na tamizana ta atonu yatenda mayarweni akshinji kaka ochuma haje anurabyo mchomo hali yao nkaza moro naza moro na shangaba shika mbaliseka bakureterekisa amachona bachitavuza niyo jorotuna oriye kuna chikameko kuna shangekina nubakate nkombina hineke kozwa kusaba nubakwate kuzeta amabaziha abashinda bakamba kora mwenyenga jackets good jackets kaza kuchitunda yanyuma hamwekane twale mushara ya jeshi hello now what do we need to do ishaka kizela kumena. What do we need to do? We felt the brand utilization refers to optimal use. But in Uganda, where agriculture constitutes a significant part of the economy, the efficient use of land is pivotal. According to Food and Agriculture Organization FAO 2021 research, approximately 70% of Uganda's land is arable. And to be arable, it means it is fertile, it means it is sweet, it has suitable climate, it means it is cultivatable. Therefore, we can easily have industries here and support them. Only if we change the mindset. Hello? Hata na mkazi ya mwisizaka
owitu tataka wainende yawa mchana yawa kai tukachanga muhoko mfamu tukutema kuchema nchakale kwana kufa hata ushema wanje no kutetegereza nkabandi yoni miteseze hata mbeni yonka kutema na wita kubi mweno mkazi ya jatini neka elenga makumiana somuhoko hata muhuzu omuhokoshi kabataka kumudekeza kama na yolu kuropu ne wakuropu hati kwa witu waji watinibyaro muhokono bakwetu muruki muruki ya kira kwa mkazi ya nabyaro muhoko ekasi nyingi omuhoko bwihamechitu amureka mutera n'omushuma bwihamu hati na ndiyoni mwapa kezi mumomu tatarikando kasiko tine chomu nanga tunoma reka kuhamba omushuma bwo kaiwe chora akore hati gakoro nechinde cha kugomba bali ichiza research azibije bakapiki tonezi ndera nsenzi byo mabali dera mababa twihembe chini nyonga mambo moko kuyihamwena hata na moko kuyitemshundo yomunte kando wiyo tukatwinende twakutema twakubona bonesa baya ngata kufa omoko niboneka bafuhire kubaso mto ejo kirere abeshemwe tine tuje kuza ntekwa kureuka twayetegereze cyukama yatwire itaka nebi birendoni nyebusa nkaba headmaster kaba mushomesa kashomeso mu university kashomeso mu college kashomeso mu pre-secondary omurundi kumwe government ekatuletera satura yataho subject sezo kutorana kompara sare English, Maths, Geography, Chemistry, Biology, then you have to see the directives. Good work is about a bakore selection. As senior 3, what is senior 3? Abana badora na agriculture ya kumana bantu mushana. Kuyasikiza abantu mushana. Twashita mu rukiko. Twagira ngo agriculture tukereke tudropping aha kubana mushana kiriko nako kurono mushobeza abantu. Abishewe twaza kushoma chemistry, twashoma biology, kwa ihangalitu ya Uganda. I think now we are 70%. Ningas, we are at what percent? We are at 80%, more than 60%. We are depending on agriculture. Echo tumanisati. Kwa kuchoma zero chelo mwana wa wazesho agriculture. Ajabu atowa njaka kwa mbele wa mtuilongi ya agriculture. Ebyo kwini. I wish we could understand. Chief guest. Yon chinshasho kuli wabda nomana kagambi shepwanya mbili akagambira nembili koko kashanga naona atabana kubako bisho na kini nguba mutamushara ngokwezi ishanye capacity yo kwata ekatano akamja ataha koraho ebintu bya agriculture oshagena yeshashura master etwala na wale na hewa daka nefuzi tumwesi Anjeba mwete commission. Ebrebe tuile ndemo mnyambara kunu. Akabale headmaster. Atakuru wachi. Kuya humi hato mshinja ni mreba everywhere. Nijere kumbuga numu bintu ebya umwa fundraising. Kwa kwini kabajira commission na contribution. Ebitwala ata. Achimuka mama wa mzee ya mama. Ati milioni ita. Tukumshinja kaburi. Ngoma kasongo hii. Kami ya job hii. Omo ya advanced. Ati tyo twinitaka. Usiga abana bawe. Omwanya gukongeraho no chenda. Abishengwe industrialization n'ekintu for national development. Industrialization is essential for transforming raw materials into finished products, creating jobs and improving living standards. Uganda's industrial sector currently contributes about 28% to
to the GDP, but the potential for growth remains vast. This was by World Bank recent research 2020. And therefore, what should we do? Yes, we know it has challenges, but among the challenges which I believe in Uganda, government is doing its best. Poor infrastructure. I recently running program Ijoba ni serikali mkuta area sports kurga kuzaka mkatwa kasatena mtakwata mkafuka speed out and say so now we can get items from Kanuni in the shortest possible time. Mutende recently in 2022 noted that there is an unfavorable policy environment chief guest. But we know that we can do something differently. Let me come to my church. I recently was invited to speak in South Sankore. Uberze Gamba, Najara Bishop, Ntkongabo and Tato to young free time to Stambatabure. Bishop was South Sankore, Yatwa. Ayijomu alisema mtu alise yanga elita kanyona kan bolye kanisa twalihingoma kandi yanga kwatire hokose bururisa burkanisa indita kwingoma echo chumaisa mungu etunguka yoburebere neja chumaisa bhati wapato okabonetinga na woburebere sibona bahingoma na hitaka mukatecho feeding a chore, somebody had to done everybody. Can't you never come back? Recently, Umako Mire Russia. Umshijawa Russia, Kumakure, Kukurka Uganda, Bakurapo. Actually, we were some day of Pakistan. Ogana ni pasenti ya jesebo cheka tena. Akubati yoko kora senti, katu watu wazukura senti. Mire mitake. Take omshika wataka ya omwa Uganda wano gusana. Ni chewa checha kashuro. Okanjo no kore saka fuko goya muna kashi. Therefore, our boss. And yet, nkakora research amuzire impact nomuzire ahamyeto na mnong involvement activities omuzire kuzomuza education omwana akazomugezi hati eshikwete nalitwete ekitukweta holistic education era kwato mwana ekamutogenjo mutwe akarizoni atalhaba fe no maya I am common on TikTok. When I'm takargaha, ya yenda kumfe, ya teresu, ati when akwa adoke, ati when de ya TikTok when you follow up nyinchi, ati yenze mtwatanisi, ati skoda, kade webale mronga kusi, ati when kama mke ugabeno, it's okay. Atatan kama yampora yabanza agira webche ataro atubeni nyemke atubale no yokora atekere tuksima tubale kusima atubeni hati nyenda ko horeze sente izokora kwati njiro kajibura che ato ile project yone yokwenda kwa project simineke binyas masters and project planning and management atubeni woko boinezo sente ati twaza kuhole za sente mtu wewa lesebo kwa heza tati atabana mokuzireta kubali nemoto kibi emwene yokusiri ngemwemu engizo leo atubeli yohole za yomilioni nisamoshita yohole za milioni nisamoshita atilera bana bazireta tolinkai kabanda wecheba tibisheba atubeli sheba tapana nekanisha ni baraka paranshange atapana tumanyativi ya kuchile atatengeneza pasenta bata kukutera ni vinci ndeze tuwa ngine siyo mzao
connecting and atume mtapane ndio jambo atkala sindika ya para tano tuwayata. We need children are developed with the CH, the brain, the head, think twice. Kashoma patriotism never came. Na sinom shijawa jomise kano masko. Kudirapte. Hatuno kuzumwan esta strike kuno mashomero. Eskutrete lenyeto yatu na school dropouts. Tukajiraba anaba batashomera lenyeto la jawo tapana muno because of strikes. Ni mkomano ngatiwe wana hatumutere takumbuza tumutere ego tumutere barwa tutungali usi batashomere echo mubazi agriculture majunuga dogo kumakusta kwiga takumanya kama wamwe utaka mahende garundane tuzeka kuzecho na achireba kuganuka otutuguze pate kunusunuka ate ungane sakunche na oshobero tashomere na yendo kumo na yenda sente. That's the problem we are having. Let us do something to change behavior. Let us do something to change behavior. And how are we going to do this? Let us come back to our culture. Culture. Ongana huwa hura. Nine kawoka ni rekaye. We now have part-time parents. Part-time parents. Umwana kali Quran research na mkuza mtsho arabuga ni ile waje kushoma kwa yanja tena isha na jamre na njenda yale ajana tuwakale wana. The boy is a desperate, has never seen a better. You men get out of the lodges and hotels and what they want to eat from the hotel, yet they have food at home. Oganu mami to win no zero hotel Ojaka to Kenya na mazemelo bakabusira bakatom fridge kashu osigado ya kwawo akuboka ne kuboka ya. Why don't you change the roches of zaka so zia kansa tiwo jeresi no chumangu no karuka techocho akaseta ko kubero improving agriculture okatwaro bakazi oyihayo civil otanka kurabuza ate industrialization in Uganda. Mindset change, behavior change. Let us stick to our culture. Hello? Culture values. Let us know our history. Let us know our history. We were slaves one day. Why are we making ourselves slaves again when God has given us? And let us stick to our religious values. Ladies and gentlemen, if we want our youth to grow and be of importance in industry, we must produce holistic education, affective domain, apart from the brain. We need a human being who has the brain but who has the heart. We now have human beings who have no human heart. Omwana wowito akajirishe ati omwana kwaye mpomwana shatkamba zesho echo yaje na yakushoro kuyariza kushoro watakora na ndakumwe na ndakuyeku na ndakumaro isheya yataya ukumu bakwato mtawe akayase koko kashe batwara umuchobe bakusokwezi kuyajireyo yashakishara hariya na nyo mchungu ateche yabuzishe atumzele koko byomwana byonsibira okwezi kone isheya mwato tarwata yacheche atumenyo ningambo kwito muntu nonda muntu zecho kache yanda hadi adeko porsa byomwana nicho bonite isheya mwezi ya mabota tarwata mana wazale ndokozo warugayo abuza mkuruwe atomoro gogoragure nyana atayibamba tumkama yobare atiniwo wargo waza gogorro mwaza abajya kumwana kuba mukomere mcho yahi bakuhera
kandi ahabwa abamwe bakirikigeso mwenu ahabwe ingero nyinshi uburyo bwanditse n'ubuzima ahawe ngiye twahurire izuba kahise byane biruki mu mitima y'itubwena haleluya kahise bari aho bamushyira w'intu ibiryohera ikizana nabo kandi ikinakwata ikiri ikizana nabo kwa kanisa ndetse kugenda niyo murero n'amazi kayuka mbona nicyo n'imbasa zabantu rero kuko turahazi yuka turahazi birazaba ni kumwe n'umwaka wose ibintu by'agaciro ladies and gentlemen mwewe n'unga kandi bigira kwihamu y'amani mu wagamba abatabagisha tubasima kandi tubasiza cyumwana kambu Dennis mwana wanjye kugabukanga imendera twakire nibare kwijo kuna isimba uko abamemo bakora byo mu rukanga aruna ebaho wa mwana wanjye na weju west eba nonga kuna isimba ndabara kana mushiki okay nagabu weju west twasima nonga mwana wanjye yanji zeyanyo kusuwaje bayoba kureba TV. Ladies and gentlemen, allow me to invite Amashiko Gigongo, then Mwandi General Panguzi, loza kutumichiza guest of honor. Nemba shababu handike handiko byanyu loza kwano yusio mkono. Ena kuachira the teacher, deputy head teacher, High School, my Reverend Jacobs. Ibane nunga mutero munga rukango kandi bwete kuchaba tesubiriza no kucharawe twakusima mnonga Flavia. Thank you for coming. Idakwachira teacher kokundeka Memorial Secondary School. Na namwe no yes yetu akushendero bakukundeka. Nwana wa lawyer Kanso Josh. Tuibale kulisha kusima. Amashiko Gigongo. Thank you.
w'indirimbo imwatahaye banane shari nyowe nagambira uko abantu munyowe n'umunyarwanda ko hamwe n'igeragezo kumanya ugamba ko hamwe n'unoga abantu barera hamisho tukumagaza leza gentlemen inakwachira ona libo akashaba Christopher ibera twachire wewe ngoga simu katakana nje omugeze ni mukono ona libo na kwa kukansala witu twakushimerwa anali na wedendi na hurra na wale na mkuruwe chairman twabashimerwa twachira kati basima mnoga abantu kwenda bisabibu gardens na banebomu the 4049 nendele tubashire mwewe mnoga tabasimani na nebomu abandika ubiri bachajira abatafa timu mutafa yayomu na mwewe twabashira bande timu hago bagita chapiti. Ladies and gentlemen, kata show in general power kada pete mjenzi mkuru wetu wabindeni huzu afande mjenzi mkuru Lieutenant General Mujira James kwa Hazegamba bwenza kwa chiri huzu na ndio hao na ndio ngani then tukataka kukurudinga we go in tonight afande Paul. Yabari moderator mjenyi wetu mkuu w'Izoba ingo umwabaziyo Lieutenant General James Mugira kandi member wa parliament tujwekera ka UPDF from parliament kandi agakangurira National Enterprise Corporation ibinge bye gukora wara dushobore konka imwe kabisara nibe bazecho kwaza cyariyo na hapo kandi mukantuma mosire n'umutuma contactinga senior generals mu UPDF kandi yose ni chikora ahabu kubana n'umutuma uyetume ahabubwa mwanani ekituku mwetera n'ekimuntu bamutumire nanyimba nindeba kukirumu murabo kandi n'iki ati afande Mugera kontakeze iki kisara echamani tunye nyoweka kishansa na baraza zetu za UPDF NRA and now UPDF which kurazete chote wali twinenchiriza zitakusha buri weekend zo makanisa ukatuza mukanisemo awinchiriza utasha ito kutuba twirete baraza zetu za UPDF tweta civilians gukora ibindi iterano umageni n'umuvu kandi n'ibigangwa biba bibice ebikwata ahamukoro w'izobere ngwene kisaramwe kigenzere cya leta Kalbasi zone yinkereza zona amare civilian hazakwe abari kumanya umugasho wa barazas nitwe twahirwa okwisha tukemera tukagamba n'abasivilian nyowarita komandinga itoma hetugera fosite y'indi komandinga bayiboro minisi nagira ntizone nesha henge nebatandinga uko mbariyiki kuki kukamwe ikitaramo kigenzere cya leta unit of effort ninga uniformity aha kubereganirwa nebiturwe yesanda nebiturwa branda nebitu
tukure twena nk'abanyarwanda ntitutwana nyowenge UPDF nitutugeshaga amatu y'abantu konke kitubasise ku bihe n'umutano twaza gufite imyaka 80 NRA UPDF ne defendinga interest na security ya Uganda n'ahabwa open barazas regime zeze nyuma izangistagira open barazas icyabiri kiziretera kora gusinga cyecho weke ngamba emumetaga mweno mukabura numutwihe okugirihe yo kudifendinga ihanga batakurashana kompora imyaka 20 twaza gusiza konka habaye hako ortandi na mwensura ntije kunonyera ngo political and ideological guidance ta homa nukutura n'ubantu bato tukureka umuntu nazafere mutoka hamuto ya Yesu konka we ntatikara kubara kugira ubucyo teno kwenda kubuza mbibona ushoma nyinshi kandi uyo utaha ibintu azana itubi ibyo tubaturi kuti tubuze myaka ukatubuza ni fiscal fitness ukatubuza ngo ushomaki kwereka national recruitment team ne kwato mwendo kwetero iguganizo ku district zona za Uganda kwenda kuri kweta regional balance mwelimo mkireba kuruya tana mpango batwara ko baki naho kwenda ku district tunjeho share ya mwenu ebitugoboreye no kugira ngo tungire ashito kwija twe urumuntu akabasagandra icyakumanya kandi cyukugura abana mwena hatari taruzengu yupiye kwikuzaje operation zezi nezeyo sirene kwa hatu waruku operation zone kandi zikwata aha economic no tobere yupiye fukokani agayo mwena hande ni kusima okweto kampukiza ekisaramo cyahuye kamutera yangira ati mwantera munguki commitment zinyene zizukumbasa kwa gokesara kwikirishi mugambire kukikana kandi nuko twasi afara abantu babona bakwinire kika bakwiniro ha gukurikiza afande n'ingwenda uyizo bisomese no kukomodenta Division Commander, Second Division, General Paul Mampuzini, and senior retired officers of the Uganda People's Defense Forces, Colonel Karago, Colonel Charles Kondo, President Azapa, Lady Izova, Reverend D, na Nelsoni, Abekansa, na Yavaha, Mwelu Kinsaganyu, Elda Suwakia, ni mwaba kuresa bariyaha, nyoko kuma kurenda manyeta, Lieutenant General, James Mujera, General Wamandika UPDF, Inko Semina
amahirwe kama kumiana kana wana nikurekera ombara mipira y'Uganda y'ikumi n'imwe yego twari nikora katika managing director kandi chief executive officer wa company ya document kwita National Enterprise Corporation. Moderator tuegambeho kweanza kuintroducinga yotinja kwega makunonga kunga kulfre ngashindana share primary school kuna kaineta na zantara hapa na mwenda ndio kule kuna kumtauni yake na masengia kumkaga kwa mambo kwa mure na shanzo na mnana ona tatsini wanu mtaje ngasi ya tunani shatu tunana ni kabla ya kiyo university kushomaro situation ya bambi university kwa programu kwa zo made kuisha watu kisa kwa kushoma after 5 years kwa community umakuwa kunenda tunana na mwenda na akapenda somanaiza somo wa roya na development center na mzamnaza Braya Manchester University niona kule masters ya yukubanza national business law na gayo na kwa masters ya shogana resto level na mzamni koroma yomo kwa somo courses nyingi zamani mimi kozere kwa private secretary of president mania kamkaga kwa chief of military mania kamili kwa kamandoa ama brigade hata division ya masaya taxi mania kamili neza na kwa general manager kwa Wero Industries mwezi summary ya James Ndra kwa hapa ninakuwa mshogu kusema kwa organizers rekishari wiki abanyeseruba chief guest kuna tundire esumu kwa general mamsiko ya baganda akateka mkwezi kwa kashatu ya tunitamo atufeno mobili kwa aba mkuru na mnyatura kutoka hati kwa kashatu nembe ngumbi so kani ni program za nyasi nisinde na mnyatumiki kwa sababu ishara mparani zina koze kwa kani kila extra ni programs muniza kukish hata ni kama na kile anga extra mtu kana chulie kwa kata kwa foro ndio close au mimi mbili na wenu ovyo kwa kise kuna da regional house atipe wa kuzoa mbele kukitu kwa kingine donc tu kaze mpaka chukue na mweka amwe pia na vile na tiniza kuila ukakana na zakaro wa kuche hicho kuanza na kukaa mtu kumchanganya ngani ndio kumania ekishitara mo objective zake nzuri funding yayo ni elekeshi no haba kiyo dini chini cha kali itoka serikali ngasani ofisa za serikali wakati tukicheza okuzungumza so baada ya kumjuzu kitu mshangimu kicha ikenalimu ndugu mwenye FDC so yuko serikali walima kutisabisi warampe edimro ofundra mateka kata kwa sababu ya kuika ndani muzum kitu kitakwelekeza dini cha kasha nichi wachida baba kusanga wazo kitu kwa sababu atu kwa sababu dini kwa sababu muungana hadi kwa jino mamzubia kwa ilitoka UPDF tuwile Uganda tuwile dini dini yetu ni Uganda Uganda wetu ni Uganda njole na namna na mtasifu abitu za Uganda na hivyo ngora wote yao mwalimu ndio Korea kadi mshini kwa sahihi so hati ngata kwa sikuja kumkitu ishwasa kwa sababu ya sekte kwa kadi ya shirika za kunoka kuna hizo pale research yake kandi na shaka ngwiki kifiru yuno ekitu etaba hamwe abo kwa shaka ngu ngendi kwa sababu hadi mwa salamu hadi mwa mwema
haramu Pentecosto, haramu Protestanti, political parties usobora kuziyapa. So nayo muri icyurundi ekikongeza abantu kikabarundana nk'abanyarwanda bagakomeka ihaga. Binyara kwibaza mbere abija nakatuma abantu turabona uti inama ni kwangu ndonga I didn't expect it to be this big. So happy ndonga icyoka kiroreka ngumwire ibyo kwega ibyo byo kusoma umuntu afungura. So mwewe ndonga bija kumunamba ke background y'ishara muninga bakagacho manukara muzeshobora ntabwo yanagamba in the interest of time tizokuzamu kuko kandona abantu bagina amakuru bashama barangari bakwataho n'amatubu gabo bakurondera solution ninashobora bombasi. So ishara menshi nje kuyamba ahubwo ni tabatamwe n'umugamba hari icyo bakwataho uburira bari bagamo ukabiri roko muri mbere rukabari kwicyo cyabo hawo bane bane niyo bari bakwataho kongesi yangere kurobinga abantu kumetse hari ikintu ejo bose ni wambara kintu ejo wakara moja ni ukurizaho ejo twatoro kurizaho umuntu wambara nabo iki kitana ni hagati kuganira ibintu byo kwiyogeramo mwabona presentation ni mwabona Nelson nabaganda MP insoberane. So hati ya hapo hapo chaba n'urucundo ati kasamu sidana ya kabyo mwene n'ugire interest mwene n'umusoro kiganiro mbaza gore why because we use students of Sudan ako bikaso ngo kaba kuitse kuri umnipa buku kandi kaba kufikiza bana mu mwene w'ejo ni mubona kigereka ni cyo kwato na ngo buku n'uzakuru n'utaro kwa bashaka ukuri n'urutugu tuganiro. In other words, concept y'ishitara mu kuyageye konka scope yawe emu discussinga n'ibikiri yawe discuss by great grandfathers abo bakabe limited world about bakana barebe kwa amfo ngweno ishitara mu nigera mu kito kubera mu kureta ideas eskwasa umbeka ihanga. To me, I can call it a brewery of ideas. Ninga shiki nyuchiro liyepeka hiyo. Mwini nayo brewery zaha pahambara. Nwaretu mkusha, utera mamaizi, patamunibini, wika mwisho mwenye nayo silufu yumu. Hata nimo ideas zezo na mwiru mundana. Mwiru mundana mkiyuka. Hata mwikitu chumugashu. Kumbe nilibuza barangera mu okutaba mu free mutumire sente z'umucyagenda nona nilibuza bandi badafite kampano mu cyapani n'ikakwiriza hadi tabatsobona kabiri cy'ino byabo umuntu n'isha no kwikiza notaho no cyakubutsa shirifisi rero bamweke introducing UPE kumpano bali ko UPE no zakurura ngo yuno shagasa ikiye bana bashagaze namwe mwakumukasa wazo mukanisa wazo babure bacheza bareka kwibu ngojato mwenye chumata mwenye chitala sire kwibu sire ki I think free education kala hataki no mstara mwenye so nikisema sana kwa kwa kuonyesha kosi kwa unitedi peaceful wakasema wakadiscuss ili ndio kwa sababu ya as individuals kama tu industrialization ni kitu kwa mimi hapa. In fact, jono mausere na ifaika. Anya tunomanya watu wa radio. Tukumanya mweyo ni makuru. Tukumanya mwili ndio kora. Ibu kuita. Tukumanya mwanauko kama kwa basi ni as individuals. Atakuwa nani tutawaza kuishi. Atatusubiri jema ya kora. Babele babamani kubara kachi. Bamani kama yetu wanapunga. Punga unarudi na unarudi Viruta wemu unatoa kuanza kwa ni kutatumbuka. Ndio
kuzagamba amagororo kagamane abukuba umusingi w'umusirikare basukura kuzagamba amani wakuba n'usubira neza hamwe na activities z'izindi zizamurika gukora umwuga y'itanga so ninyera kureka down presentation yanjye wamurishweka kabishatu n'ingashe kugeza kugarukamu ubuzo kabishatu ikibuzo y'ubuhanzi umugasho w'amagororo agagamanye agafinesi n'ubuha ihanganye amagororo gamanye nyinga. In other words, what is the significance of the place industries? Ekyakabiri tutayizagera kamweki twebuuza nityosheka Uganda ngihanga agamagororo agafinesi bagamba tubirime kutera tubirime mwengali kakatandika ryari kandi tugakora ki. Ekyakashatu kigondagamo ni agasha amagororo ngabasa kuyamba ki umuntu wakutosha umwana y'icyo wakutosha we ntabwo muki then mbere kereka nakiyagereza abana bato abo kuba yagira urondera nama yagira ati bibira abantu bakora umufaktori akiza gushora ashirike bitwagira we atitwe karidas tuyine tukureba abo kuba tutegeka amakuru umukozi kureba uri mikoro yitu uri mikoro y'abana bato tugomba etari mikoro y'ihanga bari bakakurira yabo n'ingano bakora ibintu irwanda mayinga ikintu kandi gisubirwa kugerageza mutubana mwena nigenda n'abungu gereza rero abakomera shobora kugenda k'itanu esi kamwe mu sabasa bayamba amuna mutabana then finally nagafire moderator injashobora badero ka video clip ka documentary akane ngere kubonana mshikaye ndumi naheza kama tushaka badero then at least abantu bare abukano manyoko kureba si disibili tukuvuga kureba disibili imanyombo y'imuri abagira ngo blessed are those who believe without seeing tukuvuga kugira ngo Yohana na chamanyo John 20 verse 29 go back down for kind of the difference mundiale ya shani ndio mungu kuchira wajikiwa kama. That is why people prefer TV over radio. So, now, ukataka muziki kuanza ungashoka makoro ga fence ngokwenda ngetemwa na mwene zona zaza kuforodinga zibanzenda industries nezi sumurures eza America manyazarandani manyazina akwante nawo abajibitwe banyabagisa babutosha banyabahindi na mwana wachi wante mkali ndio Manchester za Scotland so agadi mshangama tuini kwa bibi kiba ndio kama ndio washawa kumjina wote tunataka kuuza ngwawa na wajinga ka sport na tungale sisi kujenga sifiyo kama mtandao kule mzuri so akama hangakuga gari kakisha tatakika kuruga umugoro wakaba amatundi atubwenda ndipo nasubiri kuko kandi samare basa kugera mu 18th century nikashekasha ikitumwa na mnana akagera hapo kipita kayamani muri Britain ebakweta industrial revolution hata mu industrial revolution nuko abantu batanga nuko bakumureba kweta simu n'injini abantu bakora machine abazungu bakavumbura activities machines hata machines zikazopresinga emikono nyuma ya mikono yatakakoma machine factory izi goza tanke factory suza tanke abantu batakakurumya kusakora factory izi rural urban migration hata kubashira factory izi batakakora factory yaha bomekaho abakozi badadari bomekaho abana barashone bomekaho waro abana polisi
hatu kwa kuingia kwa kuleta urbanization mwele tauni zona za kakura hizi ya kakura ya kama tauni akamwele wakati so mwele industry revolution ni ya ki society ya wazungu ikakumu upgrade economy ikaisha ikazomu ya industries ingashiriki kwa ikagaa kina kwa senta ikazomu industries now agora makorogona hasi agama hebuka omukasho wako nigesonge tempo eki okucheza bakugura endeka teka yange negiramu ihangaliona lyateusi. You don't have peace, you don't have security, you don't have stability, ihangaliona lupasa kukurudinga no walk you know. So abagora batabana bakamu infrastructure duhere muto duhere amashanyarazi duhere gari kukanyo mutekateka kwanje infrastructure number 1 peace and security. Hana rusi no walk you know. So how do you get peace and security? Ngihanga ntubasabwa kugira capacity yitu okwedefendinga abo peace and security Yesu twasozonga nsa nshaba kezo usiye kukablani ahasi ntubantwe abantu abari kwedefendinga yitu. In this case services nali kukamwe specific dasa ngabama nubono ninako kuira baserikali abakubasa kumusiye abakubasa kudefendinga yabo era abantu abatosha bakatubwe e bakwasa korora mu ebintu ebikuboneka hati ebyo abaseka yabo kuke nobe dote kuko training konga shoti kwa training kana kwa training over training no te kuko hese kwato ekiba kwenda implement ekwale bilongore do kuruma go industries hati odi industries noza kwa hizo de kwale kaupani manyama dokata gege za tamba gege za tatusha atarade yaba yifire ngune soketa sabasaba kama lekule bintu ekewana utale shukranga utale wamini bulwao sabasaba kata kuye kakane nene kwaje kufika tukana tukana so ezimu zona zamani kwetega zona zwa zetemba mpereza. Now my question is, ili hapa ndo asata kwekuma minga kwenda twata kubasa kukora ibintu kukuteku ndo atchetokinga minga twatwaza okushaka konga. Now the problem is Africa Uganda Africa yone no shage bitu yone to process kweli nutubura lero ntubura factories sakero. So, nikimaisa mu ito tweka twinshi twasakora na buri aho wani byarangara no shano mweke economic policy eyo kugira ngo ito taka building capacity ito taka industry zito tukabona credit ito kokati kunezo wao tukani kwakora bora yake kawamba obazi twala leo bali kono risk of the bali ngana bora yake papa bali twala leo okolesa bali kulete karo bale kale boa abakopa kwechiri bali ndaba twala karo matiro bali kale bali mkopa wires bazileta tusukura so educate people in policy ya communities tatu kwa ni karana na mjinga sisi zamani mwele tije tuzona kuba kwa sababu ya umcheza imeka kondisho yao na polisi na mwana wachenda bado kutoka na mcharo kuna mwana mjirati na kama ndio atokumisa bila kufunga mwana to kwa sababu ya mwele hapo kwa polisi ndio kwa mwele Jogoro na jamhuri tuatunge eke fora and national anthem in Greece ukatungebele the Uganda is watungishe shughuli kila kiwa ikiongola yes kwa shiki ni Greece watakosa kwa koloni kidogo watakosa kwa equipment yokuza kufendinga ihanga no leo ona hapo hawa ile kusema president yeye alikia ngambele it's the report President here said, I quote, once you give
someone power to feed you, you also give them power to serve you. Waheza umutunga wo polisi wampereza n'ubwo ubukuzanye no gusangira kuri cyane. So twashobora ibintu no kuragire rero kubona barebe y'urubuga rw'utuyima. Ekibuze kisemero kuri muzenge y'ubuzo twasa kuri kuzanya kabishaka tingana. Kati ndipo yata akamahanga no kukereza tanka y'ibintu kwa kukusi amasasi nabo boki. No ukiri cyo gukora no mawale kati dele bakira mu atitude kwekera spare parts ninga twepere ninga twedinga bunzawo konkrati otsabwe kwene tusakubereza kandi uri ataro uno bawale abantu no bawa especially big powers nevera no makere ya ko parliament kandi fane kiria exiago kutoa ese tukusaini basi pia saini abamene kama kwa wajumuri yako wale baba mtuatindeze sisi hapo ndo wasaini kike takii wao kama bali mtafuta hoemba mtafuta sanctions hata jirubu toa kwa gani liwe ya kuzidi tu mtakumpanishi so wao wao exclusive ndio kama ni wasomi makali kipa kueleza kama ile kulimu ingori independent ejam njibachite chitumanisa obuno nabo banamisa stadi izi in countries ushabikanga matunda na bachi ngabona ukira murongo ngwe kama hanga tukora nabo au kuba itutondana no gita ebitibyo na tukipofika barabara na Kenya Mombasa kinga barabara salama including hivi tuanza mbosha tukapenya na Dar es Salaam kwa Tanzania kwa kugira ngo Uganda mtukazi ibintu byari bitakishi ibutukushika mwisi no tasa moja ota no yiveni ota ihangari tukari tukusiki no rebo mtibaka ya chao injira no mushika ku mwaka lakini kwa 2007 akawaho Kenya asa kwa hasa kwa Kenya muri Dar es Salaam bakwandika mu kagana bayikora ngo kwenda ndabika ibintu bimwe n'ibindi bako bako bigari bakinga boda omusali kikimiri amashatuwe kokora deni ebegi yatemba gaberezero ihangano na byaza umukabuyu abo batorando kandi tukubasa gukora ibintu ebindi so tegere rusodi ikindi abakabizo bya the same no leo hadi kile twando no kule kile kwanza oshambo mundi twakosa twarabumba to ba milioni umuntu n'umushubuzi ayisha atiyori umuntu tutatanga muhereza contract agenda eyabere idori kubi agenda kuzadora kumyaka abo kwa ndio manenea katana na ngata polisi kiti hato ni mungu esente sima chose ni mnoga kandi sima kwa mkozesa bomba rwaro no masudero ningu kwesibi kwa yini mwewe kicho na kisha bataleta kezo hapo wano ni programa ugombe kwa video na wala hapo ni kumfuta ya sobola ndio mzee mmoja ni mmoja so this is just a summary of and it could be a little for 2-3 hours ukakati ikikuriki kwa kama chisamu ama hakabono munsi gareba kwa ngama gondo aga defense kakakuri kubanza yeruda tukusiye ihanga ne korobi katu tsana kasokana za Britain even over Africa bokuzumi Africa Djibouti defense industry is going to be once upon Ethiopia once South Africa is a company that again zona is for Ukraine kandi cyusasa no ngabirebo byo akwiriye kusa za milo za roho video tuzira hebu karo n'abaswara kwenye namba Europa mu kintu kwa kifuzi haruna le ngamano y'ukani mwezi za ya Kongo kandi kama milo ego kweta call by standard kwenye porta shows no demo 80% ya porta ya Kongo sioni ya Kongo
kwetekatekaho kandi mwitwe abebemezi bihanga ukureba twayaresinga ibisuku abo kubatwira capacity yo gukora. You can imagine yo kwetekana powder ubwawe nubwo muri cotton liters tuitabona ituserusi kwemburumika kurupera kandi kuboneza ito bina apaba ndio kitolezo nitiyakora. So ebibiri byo sasa ononga yokushebekwa wa blessing akihanga kandi tukabona blessing ata East Africa hapa tukatataka hapo tukakora na wajesuit everyone living in order to guarantee our strategic security as a country, as Africa, as a race. Ejuzi cyane cyakari yari bishatu ninga biri nani gusata cyitu muri Uganda. Do we have to invest industries? To industries among muri Uganda. Kutara tsiye zibinga skata kariya. So amaheruka abona rero kandi bagenda gukenera gusumu ya production mu bayitasekasiyo umbi kunga kandi mu gwitsi kunzoka bese tagaire no mali industry zoke zikakasasa tasino kwiha abazungu abakoloni kuba kwire leadership batwije iyi myaka yona bakaba batakagombekeraga industries. Bekateka kusakulia wakasema wakajya ngo bekeka yumwika igize kasisi babura kukaza factory yo gukora hopa kukawa kwenzega yumwika mwingine yenda kete hopa bekitwana so wakata ku industry zone abahindi no ayibata gukora ezashikari zenji ezakarizo to batari bakora ibintu bijo mubwira no kwete idani abiri akira agojeye tukari y'urubiri kwa munani cyane ni kamujeye muyarota kwabira babiri kumukashesha ibirari akana atindotse nabagereze no kumwera muri yo mwina. Now you can imagine that we are dreams come national policies. That's what happened in Uganda. Mwema watu makura ngona ndakakataru ihangaka ya suru in 1986 ilisora tena ile kali pesa za kununua kano kwa logo kumuna tena na mkao ya kale factory ebitoto alisunga biona kandi na wake hasa wasema moringa na mori victory revenue yote hata konseketa so na ile sebe hai kama ni yasa mayale experience to was agents kati kwa marine kuanza ya NRA era amazing epata kusimongoli so kwa dola ni nyingine kisema wakati mwingine hapo marine units ni wakatoa kana kwa gogo wakamwambia PC tukakuru gogo mnoma PC ndio now history ya Uganda kwa they were really parasites depending on the national treasury. Hakukota kabla famu za maendeleo hizo nzuri ndio mkafuta yule tokwa ndio bado expect the essence of life mkafu bakawa tapasa begi hiyo bakawa na madunga dry ration eba bebe bakawa tapasa kukora kafuta kwa zile na information so as far as food is concerned bakawa ndio bakawa tapasa kweli bichara na balance yibiro biona kuko wote kwa nini bakazuka balance zayo za bara za mbende ya jinja tulizingiza hiyo ukambura ndio kuiza ndio kote kwa hizo bakawa baje na wazumu ndio kwa bero kwa baje na balance baje kuna baza umurumuraji baje na public house ya bema baje na wasamaki baje maneno ya kanisa soko sana mwingi ya kayona kama na basi so aba you know after you finish the party and then au kwa kushamu aba kuona kuji jona mkihari
kandi ijana bacora kumenya kandi kama so twagira n'iki twashora kuzana n'ibintu bavuze sineki atumungambire mu biki yubi kubera badite muri aha Kampala muri aha yaboro mukabasa kusabara y'abantu bakajya bakarwanda ukumaka kwa akatokuwa karibu badite kilomita 2,000 100 something program kuka bakabata kumugiritu ikoreye kumenya mtu wasaba tutatekeleza right zabo zizobwa bagamba mwana mshufu angine desisi president wetu yetu wetu yashaka tempo yashaka new thinking ya dalati ama hii hanga kesho ni kwenda contributing to national projects tumpasa kwa mmoja hapo kudiriki kwa ya carbon pathway production tuwafahamu sisi ya ndogo kwa kunani na ingine ya zombala ni bakizeteleka ya international metabolism corporation in Ukraine na pia katika mpango ya twala palestina zale zote kwa net form matrices kwa elimu gati na mbekale na watu yuko tukati na restaurant wakawa ni director akasisa kumkabana Europa hali ndio tukao mwili so wale mambo mtwataka kutunga kwa ya kasisi kandi kureba kwa wakati ya unifasisi na ngine kwa hiyo constitutional making process yokutaka kwa constitution ya ndio constitution ni handa mtu mkwa wake one of the functions no work involved on productive activities for the development of the country. So what was the constitution here? Okay, article 209D program. I think it's okay to go there. We are kada kena kwa chombo cha radio kana ile ya semateka obligated to do all those things. So kwa mteleva kimoni mkabala video muri mwezi solution e activities of the cities bana ndokango mboro kumprona kwishoja inisigie locus abatokao hiyo twazaye abatukana mayuzeja nzita akukata hanga n'umuturura muri Uganda wayo kusote au kwa tumanyika hata security national paka batuwa disipasafira kuja ihanga yewe n'umuturura muri national police authority au kwa tukwe na boma direct haloka ile exchange ihanga wa sisara n'umuturura abushomara na ile officials n'umuturura yanja tubiyo twata kujoba kubi o nandi tukanye ni sector kurwa kuko kandi ndabona urundi always so hatu example twatakire okupata babere basoba ubwenyanzo buke omwaka kabumwe amakuru agaregatiye kuriya masezerano amakuru no kwikumina n'ushaka kwikora so habo kuba bakareba umurimo w'ibiriyefu yakoze so ezo peace time activities nazo ingashobora state operations other than war totaro wemuntu kumkano taro bundi wa supportinga nuko dai hanga abukuba tuna advantage tukamane icyo kubaza kwiyo freedom hose kare ya wamni ko ikataza kushaba citizen ngo freedom echateli freedom baba na mweji oda no moja no chiko echakasha tuni politically conscious we are contributing to enough to rehabilitate the Burundi. When I give you so what position could Burundi no voice. Now, it will come the national enterprise corporation to intermediate to can think was Ramati and Whiteman sufficient to or Imana Palumi to option. Ukakati subsidiary companies to the subsidiary company Nana, aliyopeta Boyo Industries, kwenye Parmasa Silimu, na Kasomara, ya Noma Activities, aliyopeta construction, yunguombeka, tumbeke zinde, tumbeke muto, tumbeke gari mwika, na mwele kwenye 60 becha Mara University, ya computer, tukashaka njirebe yu, maria kabili, baki tereza, tuwachukua na fiku kani mitoto, amezi ndabula kawai. Yes, so
maybe our construction tuineba kweta naye kaburo iyo ne concentrating haburi agriculture imana ugamba agriculture amsheto makanya na gandoro mwana we inagira ati once in your life umuntu wasakwete karoyi once in your life wasakwete doctor once in your life wasakwete police once in your life wasakwete police kokakani three things a day you need a farm. How can you be a cancer? Could be jam shana, could be charged. So, a good culture, you want to between the days of steer, if you make a group. For example, or one while you video, or when you have the loan, no one company to get in. We didn't see how the mechanism, Karika was a teacher of such a policy. Mahita zilichoni kuvuga choni hata vile ndio kasa hiyo storage umwanya upete chumba wanaanza kulima so ilioneka kukipa na some details hakuna kusoma kwa msito kwa kusoma kwa mngereva hapo ni form katonga au bomo na limite d'une exécuté des private security services ilioneka kitabu kutakapo ya beta za wale hapo tukashangana na kama mwana hapa kale ukakani na wasakozi private security so veterans family veterans wa polisi akaba na mito mabare bari akiyongera na Pakistani abo tubaleta tubakozesa baso private security company esali ngade kubika na mwezi sai defense kwa sai to contract kugani na pipeline ya mashi unakonya amastara mkoima ya Tanzania mkili ni sokoni katika mtukana ni baada na kwenda Tanzania umuntu wa hoteli akono wa mtume abantu wa district kwa sababu Carbon pharmaceutical in Mbazi have been operated in 56 industrial business park. They become next to the industrial park. How about the sound one of the Sanamande, Hario America, Hario Bare, and Sito Scavas and the industrial park to take the money, to get the money. So, to watch them on a president, ya Shabam, Yachiza, Yachiza. Sitaka ndio mwanya wa kutaka tugo akanienda tugona kwa gogo kwa ndio wewe ikeni training ile ya facilitation once a month yake kile zake ya hasiani zizoni industry zote aba wale wale kwa sababu kale wale tunakwenda kwa minister amejayo au pata ndio beta bioscience park anda unamsema so na basi is focused on quality energy. Nós vamos falar papel. Na apoio para o mundo como isso, a mulher que ele diz que vai recitar, até um ciclo, e muito complicado. So, in this agriculture, com café, cada jardim a gente precisa ter direito humano. O economia é gente. Com pecado, a gente trabalha com possibilidade de abrir a busca sobre 2 hours com graças a Deus muito de essas coisas. Eu começo a ver que eu vejo em meu explosivos. Eles vão para a marola e vai e dá e isso tudo para factory na pessoa. Até porque está por aí. Ele me garante que ele vem na zona. O ele está tanto só por aí, tanto só na baixa, o caso não se escolhe na pessoa. Nunca tive que handla observing a scene. You don't hear the body of the room, here's the skills. Just one example. Of toilet, just what I do. One is a toilet that will repair. No, you might see you which come up on the room of the same. Hati, room to a Murga, which is a Muslim, in Torno, Kavaya. Return exactly $1.2 million. Because that is a different $4 for whatever thing. Até esse jogo que teve no mercado e usa para o primeiro grupo de divulga da pessoa humana, a período que eles são mais obrigados a seguir. Na realidade, eles então, tudo de fora eu tenho que fora por ele, não tem só a questão das crianças. Eu gosto de comentar. Ele me vive já em casa do
main street izine imodoka zetu z'amagezi ku Rwanda izine isabura mu musozi izubeka amana tukoreza amani tukoreza Syria ntabwo rero ko twatubura show ayegebe road abantu bafite mu buriri bw'abarebera ati iyo company ifite hari n'ijoro Egypt Uganda tukona nawe Egypt wenda kwegesa abantu modern methods of farming hari n'Egypt n'usaho iyo n'abatwa ubuyobozi kumanyembaka ne packaging tukora tradition ese n'ubwo bibiyo mikebe tutahanzi hari tugatsa Brazil tuzajya za South Africa hadi ifobde nzakugibura yona nzakora mu binga abagerito ndazakora kugerito entezitu imbere nekwe mwembi egene para uniform zamaniza mandoto ko umusakare wanje turi nsuskora jinja omurubu ywe industry park kubera bona tutatanze rero kujana ikijana gukora ekari ya government koka ati biliona tibiyobora omuntu otosha inonchi insamale abatugirimo abana bayo sekere no skills nabatunga opportunity zo kwega ili kutobiona gafi kutabana kumisha mwendeleo nabatunga okushura abo kushura ngeze n'ibisi batosubiro tusuburo muri imwe ya musete batabaho tunga stability and use environment for development. Lastly, nitapeza wana ni cyo kubanza infrastructure mu industrial park no mu n'amashanyarazi no mu n'imbuto mu n'indaki kuko kandi hari ikintu gikuru cyo bakwita human resource. A country's wealth is its human resource. Wapo bila wanakosa kwa nini wako hivi kuya mwana hadi ezo kureba mukaba factories cyo kubanza ni discipline na work ethic kushabu kwera abana bato bayeze kushoma kuko kandi tureka kwatera mu muzumbe y'ibiki takukora business rekati na ngaptukwa kama tumuvis aisha nepoti akitaharia ashot oro muntu usibuka kwirize abwekanda na kamba mbweyo abana bato beshengereza kwa uko yuza ko umuntu ukora iki ote mu amana ubona ote mu tuma ubona kuko kwenda mu umuntu kandi ukabura ko icyo kintu then habone ibyo n'indashiko weswa ababuganda kamba nogero tugabesizi oshaka abo kubiyo ateza n'ibyo kwantwara nabo investors ngwana bene mu mageza batakukwesa abo bateka ku mutoro ku factory biya barate wanadaho mawazi kana tabii ecyo community baganda abo kwani kireo abantu bino ushuma abantu kwata kwa tari byabo yero tamu abo babayero atero ko ushaka kumuntu cyari biziro cyako y'ibigeze bakora zakora baravuga abizo bate mujabana bate ibintu tomasha mujabana bamanipulating waste ibyo kumunizadi yero so umuntu kuri ibintu bitake yo kushuma y'ubiba y'ibyo to passa mu bitaka uri yuko discipline abantu kuri hano yawo abantu bine ethics humility ubugome n'ingafuturezi and respect for God abantu kuri abataje bose n'abandi n'abagiye gushaka umuntu gushaka none naye kugira uteka kika bishuku kwaye paka umutsi era Tanzania yabo n'abanyira mu weshiwa siku mwana kwa weshiwa kwa kana wana leo na wala vile ndio toka mpira kwanza ni bwana ndio shida hapo sio bwana ni bwana ndio wapie kwa wale ndio ni pale ni ndio kwenda kuisha hizo tukapo ile risu koro kuna ni sura ya kana kumtenda kwa kapka ndio hiyo atikoro ni bwana kana ndio kama ni bwana atikiri sikia kama ni bwana kwa kati hapo hivi tunafanya ni kana hiyo
So why are you are likely to be productive? How about that? I would like to get rich people in that. No, no, but within a period of 2-3 years, for the one who did, why you did, what is how? Can the people pay Nakaroa because they are or you will take you or you personally took the new was very that game to reach mentality is bad. It's very negative. What I somebody from myself about never broke appetite for champagne or the beer salary. Yeah. Option no you will appetite with their champagne. So, when you get to restrict that mind your health, look for other like-minded people who are available. I want to know about capital books of the company, we look at the industry. What about the now managers will not be fixed or not even know who come in years. You know, how do you talk with the government? Yeah, you come support you come down city. How do you talk about your Makala? Who spell by the industry, or to a city as a woman or to a city as a very exchange, or to a city as a people to you pass upon the to you quite to be a new or run a similar more, there's a very more, we have a community, we have about the fundraising, industrial park, why? Com cavalheiro de fundraising detas, eu preciso muito do centro de subir a capital. É tipo com cavalheiro, contribuir direito, que tu merece. Então já levando a precisão, troca para a pesquisa. Nós estamos mundial para a campanha. Aí não vamos ver tudo isso, porque nós temos statistics. Campanhas aí, lá nós temos social statistics. Esses dados para possível. For the one year old age. Then I see, which is like a candidate for a company. But they are all done about the Mungasi, the Muman, and the Muka. The Zaman will come to the union. Ukapani, Rasamani Kapana. Tom and I said, I was here. Okay, so for one door, company do it cheap. That is the problem with the one home. You need to divorce ownership from management. You go to owner, why don't you get an expert? Because that ensures continuity. No work without how to director. Anyway, I think in the matter, we were the number organizing. Finally, as I can only say that for industries, yes, Uganda, we are on the right course. We may need infrastructure here and there, we need power, we need water, the HR, the ideas, the capital, but most importantly, we should have peace and security. So, tolerantly, let us guide this peace. If I make a zoom bueno, or we shall see the way, or was in Iraq, to become a Somalia, and Uganda, because it is the foundation of everything. Munde, and Never, Manzama. Saya disumui nama kalau untuk kebanggaan bagi benar itu yang kaya ya. Kaza kalau kita untuk kaya kaya kayu, dia jenis ini Islam. So, ya siapa orang yang nak kami kita saya kita. Dia rasa sih kemarin kita sama boleh dengan management. They don't live in a position. So, once again, thank you for inviting me. It was a great opportunity. Omweso, kwa tujuru, wile, hotiada, maybe Margaret, hata na nipashawa, mbadero hukati, akalegi,
tukora rero tutarageze boneleta ufunze ndahanze